Right, Nteto kinene nende kwithirwa kiotana nao ni Nteto chietu Weru ari Nteto cha Weru Ithatu nkarigithira nwithirite itite na mbere kwatanira mitambo yetu yeye moyara tukubanganite Weru ari Nteto chietu okuwa kongeleka kuboito ndi into bya milioni 50 bya mu biashara Moses lechero byedetwe nyantu bate kumenyeka abida baile ba GSU na mukari omaguti wana nguradio ba kire kana nene kuidokiro ni maida ntere chati ya East Bonga County Meru ni ukurukia mogaruku ya ripoti ya ADP 2024-2025 na yokamete ya urimi yarega kudikira abisaba county ikiwa batio choke bioria Acheri basaudimenti guchumiri ya kudetera rimo ba ECD barabe direte bakido medakia anabao Weru ari monetwa madidi ane Maureen Kiremi na ngeto PHINEAS IMAANA Nteto cheru de Ithatu ikambiria thaicho chongwa tukiambiria Nteto chekie bani atine ndio kwa ibwedirite bukita na mbere kumata ntere chegembe centro ndore ni akabuito nabone nyuma ya mubiacharo monende kwidira kido kairo ntuko yeoro uidukiri burabwedirite bukita na mbere kinya ntuko yeruari urikana nende mubiacharo Moses lechero na idiritwe nyumba chekiti biachara na kinyanja ye kinende yedira echina omonki amtubane ndi barabakwerekana kureto nteri une betete kinyamundene yo mubiacharo yurani yo miraha baura watchman kana mukaria wa munda yona witanga itina byondene ndi bya miraye kya kari Moses lechero awete antubabe dirita baika kwa ntere una lori lakinyanyume kikuringa riboti kyo radio tiotedio aromba kwedra kya mukaira mwanike Nteto Marion Karugi na utambire chio Woro yono na timu ya ibangete na bundoki yere na bangi bonde ba nyuma bathiate nabo baba pamya gwakwa nabo unanduka yekwa na bete na ntuba kuruge milioni 7 ndukene ni miario ya uroro ya mubiashara wa Mirante Teresia Kabuito wodini ya Igembe East gishone kia ubunge kia Igembe Central Moses lechoro ani nyuma ya kuithukua kwa wenja na biashara ni yawe na utemwa ntame nene ni bara akuwa ni kundike bwethitwe kia kurua nawe no ntobwa kwithirwa na kwata gavana wa Meru Mbaru Kawira Mwangaza yelethiri igwabudire kiama kiweto 7 brothers ni timu ya ntu bathatu umwe itonda nikile tawairi MP na mtu wetwa Ali Mwenda na Murethi wakapabwithia group eu ya ura mtu amurita nguo to report kwa polisi kangeta kwa tweka utatuya kuyukua kwena cases nkorokia komina ithanthatu cia robbery ira antu babuthiritwe chunawa baidongo batuya kiono itobyo bachunwa lakini to report kangeta kwa tweka uteatu ine mwe kuyukua na antu bau batakira baeta mbea muthanya na batewicitha 7 brothers bo babwithia bangi bongeleka monka thaa nkorokia antu magana baraba weta bakithiatana na timu ile kusikana hati timu eu ni supporters bakawira Mwangaza Sunday ilo ndani kile eye na musemanio eko na mbya kwa kurema ile ule bunka mtata atoba support na thamwe no ntuoni na wetu ni mishimikuru te na wetu ni mishimikuru kuringana na lichoro intobya mamilioni ya mbeta ni byanyangitwe karikianirire umire oro na ara nyumba cia wese biashara iraithirwe wamu na mutajo wawe na romusi wawe yo ithukwa na nyumba cia wese ngoroba cia ithwa na ara nyumene mira yawe yenyangirwe na kuitangirwa nthi ndaro tre usaindisi kethirikari kuma thaa 10 ndaro na antu mwanka thaithatu na nusu tuku ila askari wa blokinya wakwa ambira mbete nkaripoti kwa polisi ndeta kuripoti kwa polisi na nde askari bana batua nje kwa askari bana batirwe nje kwa ntame kitha baro bebele kuo tweki mbeto kinya kirao no tutete nje bo atheru bara bele musi yo uno yuonde nyuma ndakarete na intobya ko bionde na muchi yo ngoroba yile momorwa dokere baro ka utema kile akya konkuruke ka fote tomike babwithitio kaba kuthamia bunka mtu atio support rutere rwaro na group wewe the 7 brothers ni akora bunka mtu 7 brothers ibo biongozi na ibo bana karibu ndokinye yire cia gwita kongamiza na cio antu bara ni antu bara organized ibo ni organized group ira bangi ekerwete ibo ethie B na B
necoka yero bwite bwithie muci mantu itu kwenda kuona action eyukitu as fast as possible, as soon as possible, as soon as dai antu ibabati kwithira baindene bara bakumenyeka ibo ba insight community na ba held accountable nontu bo action iwira yukirwe ya kwithia muci yo muntu na kwithia property yawe worth millions and millions of money. Niarari uba kuromba waziri wa ukaria bondeni na matura Profesa Kithure Kindiki kuthiatire karikari lichoro akiorotela kiara mabisa ba ukaria bakituo kia Boris kia Kangeta barakwa ni baralemere kuono kinto biawe bitika thukangwe ni mwingi. Bara yakwa ni CS Kindiki amba kuingiria veto ino ntoni yakaire mete no ndito kuona to report Kangeta au CS yo Kangeta na speed yo Kangeta kinyo karinga thimo tukana muthenya bari teraskari kwa mpeya skari batatu niyo CS yokange omawa ko ero ambare akwa bwana Kindiki no batikuingilia mantu ja bau bonde bakora ntonto ne kundi kekaya kemugi kekora ntu kiteko wato thirikari kumenya ototethie ke wato ke kwendene no ntuko na kese singeire ogo no ntunya ko bange bathametwe batiwoni bange orende ko mesienge eba mori mesie korokie muwanja batombero kinyao bakithakene ko ero ambare to baba wato thirikari to tusugulikire nikera tubakona haki na thirikari to nginya county ngabana kawira mwangaza yobe kuingilia mantu ja bata na thirikari unene tombote thuka nikenda ntu tubona thiri waziri yetu wa interior CS Kindiki au kumere manto ya haraka iwezekanavyo. Nonto siasa mtu atemea kulazimidwa kusupport mtu urati kwenda kana atemea kulazimidwa weta murengo fulani. Nonto weta murengo yo governor Kawira Mwangaza kwa kukukea kukaedwa. Yo imantu very evil na ni antu atongeria bateno tongeria ndene yo mantu yare baina yo imantu ya kwithwa ni tongeria bo batikuthwania mantu ya muntungi kwina issue ya sniper na anto bonde baweti issue ya sniper no kinya lichoro na wire na kwenda justice ya sniper no nto lichoro no support governor buite buithi kwa we no nto ibu kwenda kuringanithie ku sniper na governor na DCI ba kubuithi investigation antu kuiba watirwe na uma no bukwendelea antu baba ingi no bakwendelea kubuithi investigation imbibi utuma antu kana tongeria beba kai beria kuinsight yantu kana kuruyanithia antu betu mantu ya tutetikiria turi atongeria na itukwenda justice irungama kiri everyone itukwenda justice kiri Moses Lichoro urakwawe kwithitu na itukwenda kuona atongeria bau bonde nontu ibakachitwe kiri media bakiarasia mario kwa insight community ibabati kuatwa na bakaandika statement na bakaua ne ati babangire mantu nontu kuringana mantu ya bangirwe eoro kwa lichoro nduka siawire kwethwa iturereria ku reach out to security agencies ibontu kwera CS Kindiki aloelia manto ya na Igembe Central security agencies bonde baloelo na bakwamelo nontu woni ningwa personally ndaringira unene bwa polisa Igembe Central na ndabera bete kwa lichoro kuri oro kuri utuku kintu da Ithatu yakwa atwikire kwa kwethwa ndabera bete baya na security kwa emuchi na bawibetete lakini batabwithirie bwo nonto utuku thainyanya ntu ibareire kwa lichoro na baithia mucie na askari be Igembe Central kana utongeria bo security bo Igembe Central ibu hari na kanya kakurieria mucio lichoro yumba kwithwa lakini nonto bo kwithira kinyabo iba compromise itwe ni utongeria bo Igembe Central ibu onto baretikiririe kinyamuci yoethwa na manto yutu ya condemning strongest terms possible. Nkiripotera Weru TV kumembe Beto Marion Karugi wa Kenywa. Nangina kone ate abida baile ba GSU na mukario munindi ni bati na nguradio baikuyokirwa ni maida na utuko wakira eruari na ngambe 10 chia kariba abona irairethirite nende chiekirire da kwantere cha matabidi kinya chiti na nguradio ne ara nende maida ya barombere kwithira bakia ngambe mana ya 5 akiri ontobone ndi mubunge mpuru wa bori nethirite akaiwa na ritina siezo karia bonde ne Profesa Kithure Kindiki arite wadonga alichokaria chidire kyongelawa mwankeni wa county Meru na isiolo mnomnontere chatiania kendo tira utimpitu kilometer ikudire kyuma irarengi mokiro medeka no twachio Mabisa baile ba GSU na murithi umwe baitete na mbere otutero toro bo hospitali nene ya Isiolo na ng'ombe kithumba cia totoro na ingi kithumba cia ura maitha nyumenta ngurutano ematha kithumba ate karithi
Mabisa ba NPR na maitha nteretia matabithi wondine muthara tigania isti na randeithia tia kariba kithi na thwana tigania westi tia rithitwe ng'ambe chiongwa bantu bakinyire manyata thaa 3:20 kintu antu saindrie 70 na bai hukuma barathanga ng'ambe cia kore ndire irathina irachera manyakubwa kintu ng'ombe 8 ng'ombe cia chief ng'ombe yili woni irathi kintu ng'ambe twero baita ng'ambe 417 iraike kuoneka mwanka thai na tuikuthia hata twakinya ntukwitwo luruku baita na ng'ambe maita ya Ithatu ng'ambe imwe chitia kirimeneke mulango inge chiita luruku inge chia na manjira eremet na mwanka thai ende ira twailite ni chiita kirimene twaine turi ntukwitwo mulango bara antu baingi muno mabaraire kuya ng'ambe uso ba na barwa na antu betu muno na kuringana bara antu baraingi ibomba kumba antu betu na beta na ng'ombe na rethi betu barere bathiatite ng'ombe na mwanka thai ng'ombe chiombere witia irima bere mulango akilikithie karikari Ospidio tiganisti Emmanuel Kiplagat awete ibaingene na maitha yake enda kuonokia ng'ombe hii bedete kuthiata kuma Rutero Nairobi ndame yaba kwetire meche itia kirimagira gito mulango na chitire kirimagira mulango rinya muno kuchogeno ngantu bakathilunga bachetera Rutero rungi antu betu kwenda kuwa pole kirwa athirikite bonde tumuthaka wetu rathikuru wa hospitali kumira pole sana na ngwerinya police officers wao ile barabara ibambete kumia nonto ba kushughulikana mantu ya manyata kama tano simekuwa tutambua silikuwa siko pamoja. Okay. Ndio kwanza na sababu manyata kulingana wewe sasa ukiwa na ng'ombe yako unasema hiyo ni manyata. Na wale watu wanasema wameumia including officers. In stable condition. Ile mocha ile eda alipigwa kwa matako. So there are 3 people. Yes. 1 civilian and 2 officers. We are in the operation now. A combined operation between the Weru County from Tikania. Yes. Na Isholo. Mubunge otiganisti mpuru aburia wete ati waziri wokaria bondene Profesa Kithure Kindiki na ikite wirane ati uti ng'ombe kinyemo ya ye kaura na mabisa ba ukaria baingwene boya. Na orende ni negotiate ba watu makona ndege. Ya kuvilo kairi eu tukanarua. Nikena ng'ombe cietu ciumba gucoka na nkenda kuwa ambabara ba ng'ombe ndo yetu tathira nabo ndo namba no tibo twatuika tigania east etukanio ATM ya Msamburu kana ATM ya Muturukana ya kona kwa chumba kana kwa anything atake ng'ombe tigania east amwe na bo MCA wa Thwana Jimochui awete kwinetumiki operation iretumirirwe Meru kwambiriria narua kenda kurieria makarika yaya kwina operation yarere kundiclear na nini au operation nibu ithwe saidiche Samburu na linda sibo batura bo batekwenda operation bo bachokia ng'ombe na bakawatamba bo baraba ya ng'ombe lakini katukwenda kwira Professor Kindiki mantu yotheri ni mantu yatena maana nonto antu bara ikanya bendaga kuya ng'ambe ingi nkuluki nitukuromba operation iyo yambirie mara moja kenda tumba ni kurikava ng'ombe lakini ke ng'ombe ira chietete thai batutethi kinyana nde nonto kuringana na ng'ambe uche ukuma antu bau baitre baga ng'ombe yu into portions inya kana baga ng'ombe mathiana beta achu different directions so kintu kira ng'ombe tutethi kurikava ng'ambe yu no gande na itukuromba batwende kenda bamba ni kurikava ng'ombe chumba ni uchoka na chechoka operation yambirie mara moja kenda ng'ombe chetu chonde ichi chumba kuonekana na chote kana tutikwenda chia kungulaniro isiolo twena ng'ombe uchi ko keni ne keuru antu bagire ng'ombe uru beta baite chio nontu chiari mo isiolo watu ikanyoko na ng'ambe ku alama ni oira na muchi yenu watu ng'ambe uni amuchi unge na kaikora ngari ne taikora wetu igwanje ya Samburu kana untu kungi na itu jite dachi ke twene wati dachi te kwendua koduru wa isiolo nya wete kubwa antu akwathana na ng'ombe ra twene chathronrwa kieni ne kia Uru Stadium Nkuruki balalamikirite kura mbicene kwa gavana Kawira Mwangaze gitare ontherera karibatianie bachithira ndingene yai rojo ndo tuna chocha wamba ba ng'ombe na tutaigwa gavana ai comment akiwa githira iboboya kana iboboe ng'ombe kuiwa na ntikumenya na tena ntu ng'ombe ni wa affect economy ya Meru nanye sana nonto ni antu baiba kuya ng'ombe lakini tutaikwa gavana Kawira Mwangaza awete anything kuhusu kuyo kwa ng'ombe na mbwa na kona boboya ng'ombe kia wa chanto batiani nembe Peter Katirao munya group wera afomete ya NPR amike mwanga manyani training antu akwe 200 na abana kila bunduki na kila kitu yombe yere with the drone na gitara kiba kileto murunge kiba kimunge ta with the drone
lakini leo kinya igita raka wira mwangaza abudhindro NPR amikendene ya Meru Town na Meru Town utembande tisieno Meru Town tengo mbichikolezo no ipo ndokora kwa kinya thene yonde kuya ng'ombe tikwa ng'ombe itena itapangile mipango isi apangile mipango ni pita katira umunya. So antu baraba kaunti ringi Samburu Isiolo bakiendelea kuingia kuya ng'ombe na antu endelea kuingia kuongela service baba tuatia kukaria katokorita barabara yo baraba mbikia gutera. Kiripotera Weru TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Na kire wambo bone ndiri botire mbede kudetu kinyilani ati ng'ambe 97 kumakire chedrete kioma na 5 nirekete kwidira nende ikioneka arake 60 ne mwechumbete kwidira ikioneka ntere cha Lotiki county ne Isiolo na ingine 30 na idanda tuchomba kwidira ikiwate kana ntere cha Samburu Conservancy ni ripotire mbete kwidira tukinyaila ya ng'ambe 97 kirima na 5 ya chirombere kwidira ya wantere cha matabithio Weru na ra 61 chidrete kiwate kana ntere cha Lotiki county ya Isiolo na ntere cha Samburu Conservancy ng'ambe 36 chomba kwithira ikioneka ingeno chidrete geta na mbere kuchwanwa ni mabisa baborithi kuma county ya Meru na Isiolo baraba watanireta na mabisa ba NPR. Nangina kuo ni ati nende mbunge ya kaunti ya Meru ni kurukiti mogaruku ya riboti ya ADP 2024-2025 iredirete kinyita kwa mbunge ni kamite ya miunda na mipangiretu ngiretu ni mukarigite wa kamite nwe arona turandira mbunge nkurukini idirete nende kia murandi kana witikaneria manto ya giogo ibo kigena warao murandi yukedira yukega wa kigena kira yukwidira yukibatara kaitene kaune nde MCA bankurukiba kwidira bakian barirete kinyamantu ye kwa nini wandi bakiwa eneo njira yonke kedira ikiguna akaribonde pa county ya Meru mutikikare na utwanda toi Ithatu atumire 45 wands yetu shonde benefit equitably na URETERI a program ira tukwambiria yaki program based budget haratu kwenda kwa yambia mashinani na intention yetu kwa allocate mbia ki every ward at most 50 million maximum 100 million ira waira mbeca iria ciutumwa wondi ibete bakarute ngui wiare nditungwanda oversight them bamwe ba MCs bambunge ya Meru bakere nyuma ya boku ithira bakiariria NDP kana mirandi ya witi na mbere ya mwanka jwa ngirijiri 24 guita mwanka jwa ngirijiri 25 kirimo swanda jura jokureti mbunge uni MC wa Bogeta East alonduranira na niwe mukairigito wa kamiti ya miunda no bangirbo matauni RMCs baba bariku thomero muswanda jojo baritete mugijao na kwithira bakigwata muswanda jombaru na kujukurukia bari na moro tuja gutigira kigena gekuma mobisine na kedra gekinyira mukadi na ara maturene. As many of similar opinions say hi, whereas many of opinions say nay, the ayes have it and the motion is passed. Kiredi PJ nithire gikujira maugaruruku kathumba imo ya mirandi ekiritwa kigena buru na kigina kiu kiri mirandi imwe kiekirwa kiri mirandi engi tangirekano rwangine rolimi mubango jura jong'ombe juijikene ta one cow paninde house jura jure kiredi PJ jura tengeri milioni 150 na kigina kiu kedra ikebe amendment ya kumba kwa abolish the 150 million ili rekiri ikenda igeta na program ile one cow per needy family na batu tukamiti turakari nditona muradi jojo ti sustainable na ngurukia jo kwanto batu dina rwangini orurorimi kiri murandi jo flagship jo wakanchuku cha kuthithia variation kirimera kana mashala jamunda joge chencho na kwane nchuku chigakwa cha kwa mukagira betrese ya thirikari kirio wandishonde batu tukweberia food stores iri rabangiri wakiro na a tune of 300 million then sub-county kana region chetu cho Ithatu na tugai kwagirite muno maturene chetu kana kiwadi chetu cho 45 ati tumbe gwakirwa fertilizer stores ire gateithia subsidy fertilizer
thirikari iretete. Kwa gita riri kuonekene kuri na thina ya wagu bwa arimu ba ECD ndene ya kaunti ya Meru. NDPH iratengete milioni 26 cia kwandika arimu ba Beru. Kigina kiria kithire ikiongerwa monka milioni 90 kenda bakomba kwandika arimu 300. Arimu baba tukubongerera mbeca na tuga arimu ibongererwa na betu baba ECD classes bombe kwandikwa na bomba kuingia nontu thai tukurukia arimu 300 bandikwe ndene ya ECD centers kenda bomba usafu thina erere chukuru jie cannot afford to have luxurious budgets. In this era, it is very unfortunate that you find that in our ECD sector, we have a deficit of 800 ECD teachers, and this is a function that is fully devolved. And Mr. Speaker, you find that most of our parents pay for these services, especially for the ECD teachers. So they don't enjoy the fruits of devolution. So I recommend the committee for coming up with a budget to come up to employ 300 ECD teachers. This is highly recommendable. NDPH kurukirwe ni thirekirita mantu ja maingi jarajareke ni thirikari ya Meru. MCs baba kiuga boba gatenga kana bekere kigina kiri mirandi ire kuringithia mukari wa kawithire buru. Bakieberia mirandi imwe tangerekana Mauritani. Jarajarekeri kigina nkabo. Kigina kiu gigikirwa kiri rwangirwo gima. Monwara bougite bagatetheria kurwana na murimo jwa nyimba. Nontu Meru ne tongeretie na cancer. Togo batu mbeja yantu ajeta uthithia a lot of trainings and the rest. Togo mbeja wijiju kweji equip centers ujia cancer kenda antu betu bomba uthithairwa chemotherapies within the facility. There is also the issue of the Kenya School of Government. I think although there is some amount that has been allocated like 100 million, I'm afraid that this one might turn up to be avoided because we don't have even a specific number of staff who are supposed to be trained. And of course we have School of Government which also operates at a capacity. So I think when it comes to the actual budget making process, we should also look at this, whether it is viable or not viable. Rwangine rogima rwarugwekeri kigina kya milioni 20 kire DPU kya kugura mibira ya gutuma ndogo cia wendo. Kigina kiu ni kithirwe gikeberwa buru. Mibira ya kondom mu Meru. Gavana arandikithitie ki ADP kugura mibira ya kondom milioni milioni 20. Antu bara gavana atagetete kwa mibira ni antu ngiri imwe. Mumeru oringa mathabu meanga bana imwendete untu muntu okibao. Oringa mathabu ya mibirere milioni 20. Atagetete kwa antu ngiri imwe. Urona muntu areona kondom kondom ngiri 20. Ati twirite nya criteria ya buraka identify antu bo ngiri imwe. Baraba kwa mibirere ku. Itene nyanto bayo ita public participation. Bagure bo tumire rangiri ku kana iflevere ku bagure no bukwenda mebire kondo munga bana ko ndo burira. Mudiene monini wa mutongero wa baraba ingekere bunge uzibola kinyawije kene TZK. Nedire akemeneri MCs bare 13. Baraba kuganeba kugwatanga bana wa Meru kawira mwangaza baru. Akiwa kire MCs bawe 13 gotora tonya mbunge. Korita kana kugogambi bobo igema ugaruru kujege NDPU. Unfortunately antu bara baina yangeti ara batireja naru batwira uge bwao kethira iba ukari na contrary opinion kiri mantu je ujonde twakurukia bara baingi ntabona na kinya bara mbonere baumarire kinya tuturomba kuthi kwariria Nteto eu na to make a resolution kwau inkoboria ibeje ndene county assembly baritenguge yao batethie Meru batethie Mumeru na batetherie ngavano kuma ikalone bia MCs geshigo mbunge kya North nke report Nteto cia Weru ria kwarieto ni mutuge kare. Right, nikumva kenda tunende mutuge kare tukudatikiona kanya kakuno kaindi ukethro gita kuri nchokerete Nteto ingi.
mabate. We mama mabate. Mabate. Ukipata baridi, nunua mabate. We mama mabate. Ukitaka usingizi, nunua mabate. Mabate. Niraino, niraino, niraino. We mama mabate. Niraino, niraino, niraino mama. Ukitaka kununua mabati, chukua Rhino Mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino. Mabati ya sasa ni ya Rhino. Chukua mabati mama ya Rhino. mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. No thangi kitogesho intobio bisibe kiwango kiegoro bya kinande na bya magurija guitikirika ukangia ritho kairi ni untu Victory Furniture Shop nindukerere ya kwinagwe injeru na ejite na murunu mojo munene miru kujuria kanya gaka koba tubwaku duka yetu iri Greenwood City mugaru na Nkobo Stage na turini intobie kwithurira bya kiwango kiegoro bya kuma Turkey, Brazil, Malaysia na China biria bigakinyanire kiroto giaku na kugarura rera ryo bisi kuleta odhongi na machiara. Tulina into mithemba ta metha chia obisi, workstations, orthopedic office chairs, itebi obisi na biageni, metha chia mishemanio, filing cabinet na coat hangers. Bwaku gegani ni kwithira nitugu kwa kanyaga kuria kaora, yani lipa mdogo mdogo, kirio gulibo retail na wholesale, kiri into bietu beyond the. Uma kiwango kianthi, wita ni negita. Tuliongere ntuko yonde dhidha tuchiaruki iri mwanka dha 12 chiogoro, wone mwanya kanoli ngedhimu ukurukira 0748578516 ni untubwa Nteto nkuruki. Victory Furniture, where quality meet comfort, your comfort is our victory. As crazy as I am.
Motujo Ankima Jospenza Premium ijo kuonekana supermarket Shion the Mero, Ndukene na Magurija Wholesale na Retail. Igorere Motujo Ankima Jospenza Premium narua okenienjeku na gakimaga kathongi. Nontobo Nteto nkoro kithinga thimu namba 0719345400 kana utume email kere info@spencerlimited.co.ke. This February, tunakupenda daily on Star Times, where you make me the happiest man on earth. We're serving you hot drama and steamy romance from the best telenovela makers. Captivating Thai dramas My Forever Sunshine and My Name is Rhea. Intriguing Indian dramas Divya Drishti and My New Mother-in-Law. Passionate Filipino dramas A Family Affair and Crocodile Whisperer. Catch up on your local dose of drama on Pink Ladies. Will you marry me? Please marry me. Success. Yes! Yes! And the unmissable dating reality show Hello Mr. Right. Me of course napenda kijana. I like you, bro. Renew your subscription today. Star Times. Enjoy digital life. Je, unatafuta hoteli tulivu, ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza furahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana kando ya barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana, unaweza kutoshea watu hadi 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano ya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea. Vyumba vya kifahari vya kulala na vyakula vya aina yote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742-205-295 au 0733-570-530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Mokari wa Meru, Gertrude's Children's Hospital, nande irina Rwangiru Weru mutindo jwa kangangi. Toriungere aja Greenwood City Mall, second floor, wa mokire motungata ja kirasi kieguru jakoni ugima bo mwiri bo mwana waku. Gertrude's Children's Hospital ne sibitari ya mbere kire utungata bo ugima bo ana Eastern na Central Africa. Na netekere tunike ya makia Joint Commission International. Kira gikuruka ya mantu ja quality na patient safety. Na nande kukagita kamiyaka nkuruki ya mirongo mugwanja ni 5. Gertrude's Children's Hospital eya janaga utungata buri na ote ya bo kirasi kieguru. Kire tukenke anabanini na kinyabanene bamwanka myaka 21 kenda ushionera na wamukiro digitani bobo boko guna mwana okuo turiungere kliniki yetu iri Njeru Buru Greenwood City Mall second floor kana uringe thimo ku book appointment ke 0709-529-018. Gertrude's Children's Hospital, quality health care for children. Bueno, tuvakwithira ititena mbere kuatanira na batu Nteto chetu tuchokerane atinendi kamiti ya urimi ndene ya mbunge ya kaunti ya Meru nirete kuthikira minister urimi ya kaunti ya Meru Dr. Faith Mwende na bisa munene o kibara bakwithira itinendi baikinya kimbere ya kamiti kenda kutariria mantu yege mubango yangabana kaira mwangaza yege wa yani bangambe ndene ya michi kamiti ne ndiri uga baili ba batina ndoni na kinya kirocho kia biori byo bakurea kinyocho kia biori bingi onturane ndebona ne botiba keneti kinyani ni mwanikitwa Nteto Muthuri Muriuki na kulikithia kumenya ripoti ya MC wa municipality kare mutethia enda kumenya uma bamurani jango mtaje kwa jana county ya Meru kitumire muthiana arua minister urimi Faith Mwende na abisa munene na Victor Kwaru bakinyandene ya mbunge ya Meru kirikamiti urimi iro tengetu ni MC wa Kianjai no keina ibae. I really want to thank you for that, even for giving us that chance. Na kile kio kambere ni gitumi ng'ombe ikugurwa na ikanenke no tina kanata na tegwa kurukitwe. Nevertheless, as a department, when we talk about a dairy unit, what we mean is a dairy cow and its structure.
That is what we mean. Ontobora bonekere MC baba bakirengana nabu barugo ntobo takoroketwe. But if you keep insisting that we as an assembly approved budget for a unit of live animals, I don't think we even understand what that would really mean. Because whenever we are purchasing any item, we don't purchase it with the accompaniment. I mean, it doesn't make sense at all. You don't do that. You don't do that when you're because we bought, for example, we are not going to buy fertilizer. Are we also saying fertilizer and accompaniment, which means digging tools? Does it mean, seeds? What the law says is that our policy must be approved by the assembly. So even if it has been received by the assembly, and if it has not been approved, it is not our policy to the up to this moment. Therefore, if it is being implemented, then it is now and going up to this moment. Abisa ujo akiwa mataratara wa ng'ombe ndio akorokirwa ni minister Bakawira. We allow the resolution of the cabinet to be challenged in case there is a perception they are not within the law. Na kile kile kingatirire ni mutaratara jo batumirite ketu mbautatira county assembly ya Meru. What other documents do you work with? We work with the following documents: the CIDP, the NDP, the budgets approved by the assembly. We work with the livestock bill. We work with the national policy session of paper of 2020. We work with cabinet resolutions. If they are saying they acted on the cabinet paper, let's have the cabinet paper. If they are saying they acted on the guidelines by the cabinet, let's have the guidelines from the cabinet and any other law. Because for us, we are so very categorical that this did not, the buying of these shares did not meet the criteria, the budgeting criteria. They were not voted for. Ajanandi, neokidirire ntenga. It's better we make this decision, tumalize hii maneno, tujue ama tunaendelea na ng'ombe ama tuendelee na ng'ombe. Yes. Na kamiti hii yetu akinukia mchemno jojo kiwa maabisa baba bete baibange nikenda ya maratai jajo ndio kuona ni umabwao. This committee has decided to send you back to go and have a meeting on your own, deliberate and understand the importance of this committee, and noting that it is only this department in the entire executive that didn't defend their ADP. Antujaja mekanire ni ate unyake ngati kale kontembre ne kunenkanira ng'ombeji ediuga ng'ombeji bega na nusu kwa nusu kero nenkeri na thirikari. Like you said, the county, it is called that is the beneficiaries and the county government. We come in where we help attend to the cows where there is need, where need arises. Na ngombera inyamero bongo ibatege bwaga ngombira turero iriuma chiringi ngirie kana surely ngombera ukametega kariura bete tia kwire omba kwendwa ingiri 30 nengete muntu okiuga gokumwendera but na department ire igura ngombera chiringi ngirie kana bagaka kana taka ngirie kana nande ukarigara buruburu biashara nere ko bari kumbe ne partnership bagweta bete iji bagura ng'ombe te ko benefit ore akio nenkerwe nyathirikari ni gucokerwa ritano nto ng'ombe ngiri 3 kamete ngiri kana kumaanisha kwembecha thirikari gucokerwa na ndivyo ribibyo tukwenda gucokerwa na twiro ou ng'ombe irakwirere na te bakarigeri wingi tika ate kwina ng'ombe ikwite minister akiuga uju for the cows, but for the case that you said there is a cow that died, we have not yet heard, unless chief officer you can confirm if there is any. I have not heard of any that has died so far. Like MC baba bakira minister uju batatu kure kure keke mumiro ikwereke ne ati ng'ombe ijire already ire tianenka niri ni kwite na nje iketo mtoko bete statement ekona ni ba ubongo banenkero na namba chao but na ndito kure department na arwa chokyo kyao yokare ati bo batijike kwa ng'ombe kwa of which i partners then muradi jora neto kaligara na tabwe thirikari buko thabuna stake 50 ke ko thabuna ng'ombera na oroko ko mitwira kana orokarane kana orabwaere ena stake 50
ende bwe te kumenya oro gutwira na kumenya ng'ombe na ekwire but babu bwe na stake winge 50% ute kuomba kumenya ati ng'ombe na ekwire but bogo kindu angichondo cheke thirikari ije urimi yake no kinyeregete kuja county assembly ya Meru kwarire mantu ya budget tukwethira twina mantu ya ajabu nontu department ya agriculture itiraombete kuya ku defend ADP batiraombete kuya kuwa batumira mbecha chiona mitaratara ekariatea so oboro kuona baina mantu ya tikubwira kinyeru areno bobe yana njira niyo tikubua kire kiuria kira uritu kana statement ira chui ukulukira mheshimiwa Caleb Mutethia Kibuko nikenda tumba kumenya mutaratara njira ira itumikite kiri mantu ya one need family one cow. Muthuri Murioki, Weru TV, Mutiro Kangangi. Angena konete bisa wanyumo maramo zinyagano ritiare mibo ndithia kumenyera munendera ndithia chio chambere nende konaniria mitugo itiakiwithire kimikarie yacho bobo yeta nyuma ya kurikana murimo yo rabies nende withirite kyota ngambe kathumba nteriwa raombete kwithira kira arimi na kinyakari murimo yo no yombe kwithira kinyabi bakinyelo kulukira mata yandethira china yo urimi buthiete na mbere kuthararana nkinya kwara mandeni ya kaunti ya Tharaka Nithi ndagitari Moses Wanyaga ura ndagitari wa ndethia akiri gicigo mbunge kia Mara ariuga wana ndethia tabura ng'ombe ichi gwatagwo murimu wa kiongothi na ino ire ndariri cia ng'ombe gwatitwo murimu wa kiongothi ng'ombe irare na rabies ntoreta majira ni Chogoria ward kesi eno twathukirinya samples na twatuma kabete na chia choka chia tuge confirmed positive ng'ombe eno bura yambievaga nare na gintu tuweta vocalization kana kwania gutewa kawaida na ikiruta na sauti ta ena base ndagitari Nyaga ariritie ndariri mwanya cia kuonaniria ng'ombe kana nkinya mburi ire gwatitwo imurimo oyo watuka ikarata gukorwa naga nombugire inya most of our farmers ibatuka exposed so kethera farmer una attempted nya kuwere kurita that offending object at the throat na that point omba go expose skana ikarata ukigera gintu kwenda kuruta na gitikuma but gintu kingi ng'ombe no etiria nwa some animals chona na yenda leria kuthuka roje watu keti kona nya kunywa roje no kuthuke nya wero buingi into tweta photophobia umania na bobo ariuga arimi kabemenyerera ng'ombe ciao ikuonania ndariri ta ino arimi beto ni baga watu kaga exposed kire murimo yo bagithiete gutetheria ng'ombe yao kana the animal tigatwike choked so kuthi kuthungira njarera either no rumwa incidentally kana accidentally kana inyoka ria kurumwa nonto were in contact na matamamu okaya kwa wena broken skin kana watwika skin yaku kana ngozi yaku iri intact murimo uyu no thungire mwirini waku through matamamu gutwika were in contact na matamamu na makuthungira agu ukore na kironda gutwika nyamu ta ng'ombe kana mburi kiretagirwa murimo wa kiongothi nyamwiri na kithuka na ng'oi Nyaga ariuga antu ibachunke na nkinya kumenyera kuru ciao ukithukia kuru ka ukiamwa gukara na kuru egwa no kumea reason ni ambie kuru no kurethia turutanagirira kuona vaccination tukareta kuru no cheto kwa wingi nonto ni onda vaccinate yakwa watiga yakwete vaccinated still no risk no expose yakwa kimurimo yukaire indi amwe na bobo Nyaga ariuga ibatigire kuraga kurundio ngi kana kuru ire itari nene maturani akiugaga indi bari na mutaratara mujeru wa kumba kwithirwa bagikandana na kuru ta ino aritie mama gwarira kuga kuri na mitaratara iriyo ya kubanga guchancha ndithia cionthe ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi mwanko uyu itukonda gucheria we bara tomba kwata kuruira tugachi vaccinate. The first thing is to trap, to vaccinate, to carotha gintu getagwa neuter, kana wawe njamba tukameka straight, wawe nka tukamerita uchiari kana era kutukua tuwetana gechonko over hysterectomy, then tukamekera attack, then tukamerekia. Kiripotera Weru TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mogambi.
Ngena kone ate chiari bachigoro cha primary chia giato ne kadungo ni bakwida nindi bakideta na kuwa boba tete kiri arimo baberu ba izidi barabedire to bakyande ka kwidira bakibalitanaira anabo bawete kure arimo bairutanirite umbere na kuritana na babo na ipo bakwenda bedira bakyande ka witana mbere na ontobo Muntu nato kunyerete ate nembecha ciaritiro kenda arimo bona barwa 50,000 kwe bara baitangiri 50 kwe bakoritangiri 80 ndiuga atere gatontone tole itonga yes kethra mwalimu wetu le ngunguma bakwenda kenda bamwandika tugachanga tajiari tubaikeria kenda banankira mwalimu wetu barwa yes na bauga babarega kwandikwa ni county mwalimu bakandi ni aciari baicindi baskuru ya gatontone baraba shumirite na muthuro jumurito nyuma ya mwarimu mweru kuretwo skuru iji na uro twire gwitana twana twa wandiki ni aciari agiatawa ngugi ni thirikari ya kaunti ya Meru na ndi aciari bane bagwatandite na kwithukira skuru iji nawe mwarimu mweru alikiwa gituma kijite na aciari bagitagia kiao aruma kirasine na mbwena kumatukana njira ya nyuma ni aciari baraba ugite bubatetekeria mwarimu mweru skuru yao tiga kiuro twire kubaitanira na kwegitari raja promise ro tukanikira mwarimu wetu ratete twina message gikundi Helen Kolo na rukirirwa na arwe twayukithwa wata report ate tuletera mwarimu mugeni na tukumumagaria tutetekeria ntubaga tonto mwarimu uthomiretie na marando twina over 30,000 tutemurite lakini na arwe umagaru wetu tuletera sura ngeni hiyo hatutakubali ndio tureciari baga tonto ne twauga atiri batu tutikwenda na tutaki na tutikwenda madharau no tune madharau jau kuga TV ni ogatwandikira mwarimu wetu ucoke kaireke thithio kiumbe kibiti tutikwenda kiumbe kibiti turenda mwarimu wetu na nengwetekia mwana u atije mwana lekemira no tukinya kana kara kareuka nyakana kara kethagira kareuka mlemavu atindaga kairete na ndene tukuga tumucokerie guoko na kumwandika bobu aga no tumwandika tubeza tutombe kumutethia anto leja thatu either bandike mwarimu baswe mwarimu uba uletete bamusuira skulu bandike mwarimu wetu kana tukale tutina mwarimu tonto Ote mwarimu keja gatontone o mwero turara kumumagaria untubure na bubonekene kathigo primary aciari o baba icindi bari kwa kinya kune bareteri mwarimu mweru bararoka kumukabira mwarimu uria utonekene kana kugita bakiuga batetekeria kinya bwatonya kirasine ta kou kungi tumesema huyo mwalimu analetwa kathigo atumtaki na tutamuondoa aende neka tukwenda kuria madam ngavana atiri kama mwarimu uju wetu atithomete ontu wamba kwandikwa cukuru eje yetu kenda gwatuka tukaretwa mwarimu ungi kuma kungi kama wewe ni bishop tafadhali tumia haki uajiri wenye wako mashinani tutikwenda mwarimu uju wejete na waigwa mwarimu uju akinya cukuru eje kawira ukamenya aciari bakathigo itwaragira tukauga no kana gutuike akeja kuthomithagia ng'ombe cia cukuru na mbori cia cukuru ende ana beto tutibarekeria beja cukuru tukaendelea kuria mwarimu wetu uria turamuriaga mwanka ria bugetikira nteto cietu we mwanda mukawira twakuromba atiri tujukirie wetu akario ja uonge amwekolo uonge kuringana riboti ire tukinyirite kinya skuru ya gachichi na mikombo ne primary na maskuru jange mwanya bakiuga bo batetekeria arimu bau beru kuma gicigo mbunge kia South Imenti nke reportera Nteto cia Weru rea kwarietwa ni mutugi kare Angena kone ate mubunge wa Koro kaunti ya Thaa Nithi Susan Ngugi Muindo na ithatirite kumani na meyaria kine ndera onekaya ka korwa na ikundi bitebye kithirikari nibyo non-governmental organizations akiaria ni ndi Muindo gwete thine kine ndi ripoti ire kwethire kirita wa ni ikundi bitebye itecha uma ire wetano mwanka chithira ndi chikibuthairwo chunkoni na kona ka kithira ni chauma Samuel Kashima na kulikithia
Angino kuone ati rais wa ndegura ya Kenya William Samoei Ruto na idirite akiarira kiuchumi bwa ndegura ya Kenya kiwane ndiara Kenya idirite mantu yetite kwagira kinyankurukia kiari uwete thirikari yekinende ni umbanite kirio chokeria uchumi bwa Kenya arabwari agitara kinya kwina makondola ontubura uwete bukethira bwetethera kiabuka thano ngelete na kuontu bone ndi bakwina makondola ikothete Kenya kinya kire marando yare idirite ikirandurawa. Yesterday marked a significant financial milestone for Kenya as we successfully settled the buyback of a substantial part of the $2 billion 2014 Euro bonds that were scheduled to mature on the 24th of June 2024 by paying $1.5 billion raised on 12th February 2024. Ni miario ya rais wa ndegura ya Kenya William Samoei Ruto aenterecha Naivasha kiariria umbani bwa thirikari ekie kire kuria marando ya Kenya inayo. Agita na mbere rais Ruto ugete bu ikona ni akinyonjereria ni bambirite okucherwa Kenya agita na mbere na kugata thirikari ni banganite boya kire kuria marando. And the new bond issue demonstrates strong investor confidence in Kenya through the international capital markets and a vote of confidence in the government's overall economic management, particularly our public debt management strategy. Buraki kaguna Kenya akiwa kinyakiro kyabo marando batigera kwena mutaratara yura yukethira nindi yetumira wa kendo chumi ba Kenya bote kenyeleke. I am delighted to announce that our sacrifices and determined efforts have not been in vain. As a consequence of our commitment to sound debt management strategy, fiscal and general economic management policies, and the tightening of our monetary policy by the Central Bank of Kenya, investor confidence has been significantly enhanced, resulting in the appreciation of the Kenya shilling against the US dollar from an average of 162 shillings to an average of 142 shillings at the moment. Chiringi ya Kenya idirite gita na mbere kona ni akulika ikiringanitha kwa na dola. Rais Ruto nidirite akiwa bobombite kumania na mitaratara irabedirite pakiuka kia thirikari. Augete bu orengene putethetie kwena mia irandura Kenya edinario na mabilion kadhomba ya mbecha. This has reduced our overall debt by Kenya shillings 722 billion and also reduced our debt service costs by Kenya shillings 195 billion over the next years, saving the country a total of almost $1 trillion Kenya shillings. Na kirikiria rais auwanendi Kenya kinyani umite marando ne amae ya kurandurwa. Can now confidently say Kenya is no longer in the list of the countries that run the risk of debt default. Rais Ruto aritia kiriki gomano kira kidirite gita na mbere nterecha Naivasha kaunti ne ya Nakuru. Agena kunate mukarigete wa kamiti ya gima kire kanja mangabana umudhu minjoki ore kinyani ngabana wa kaunti ya daraka nidhine dirite nendia kire kemanti yegi kuda mwakwa NHF notuka SHF akiari au gitene nidirika nene itebe kite wero ne kire kuda myakonto dirite akiora kiabedira bakimenya dakwa. When we in Kenya, we're spending about 60 million. In Kenya, we're spending about 66 million. The transition period of about 1 year that is purported to be enough has a lot of challenges in terms of what has been working with NHIF now is not working because we're in transition, and what is supposed to work with SHA. Patients cannot wait until when this system is perfect. Life still needs to continue. The transition committee, which is in place, which I've rightly put here before, and I even put it yesterday, that we are not represented as Council of Governors in that committee, makes it very hard for us to put our case in the issues that are affecting the counties.
yet health is devolved. Working with the Social Health Authority, the Primary Care Fund, the Social Health Insurance Fund, and the Chronic Care Fund that are actually now in the process of being operationalized by the government, it is to ensure that those primary care networks are properly financed in a way that is responsive to the needs of the people. MOH is a coordinating agency which basically provides a policy framework that so that we can be able to deliver services in the counties where health is really devolved. So we are urging donors to reconsider their support to be channeled directly to the counties, but coordinated by the Council of Governors, because we have had programs that we have already done with the donors, which have been very successful. The need of funding, for example, for the level 2 facilities, which has been very successful. The THS, which has also been done very well, which is a program that is almost coming to an end. And we are saying that counties have the capacity to be able to implement these programs successively and with also capacity to absorb. Senegal, we have actually and then Kenya is. Nangino kwa kila mwatunende ya gemiunda ni ati mbunge wa Bore Mugambi rendekire na ugete wamba wa miunda ya mwingine endeni ontubudirite bukiongele kabone ne kiregesio kia kyura kyadirikane ne kwidira ekyo kakia ontubona orito akyareria ngerekano emweche miunda irane ndere njarende chianto kiombe amona Bore ndekire na chukirete dirikare nkado nekiredirite ekyo ane wa kibo bichi ya miunda ndene yagisio kyo ontubuka edira butidirakia kinyakari ukinyelwa ni barua chemiunda ni cho title deeds na njira Empodho Anthony kathinyakato echio. Mubungu wa gishigo bunge kia Bore Mugambi rendekire une mwirite komenera wamba bwa migonde ya mwingi ntere ino akiuga gobola gugokia migonde eno ithiri utekiewa ugokethwa ole thirikari na gwitangwe thirikari jukumu eko gukaria interview thirikari tukwendi interview thirikari na tukengana nago muno mwathani atutethetie nuturi makosa mane muno oria gukira rukiri ntu cionthe ndene Bore miunde cukuru ne gweta miunde raia gweta miunde kanisa gweta apana kwigintu kuma gitekwereka aja kulingana rendekere kwa mwerekera kwina wamba ba mugunda lo ijikenta Islamic Land ule mwene mugundo jo anenkanere kile gutungatira kariba county ya Meru rendekere akiuga kwina ntubajo kiti mugundo jo na kwambila kuwendia munda jora jo to jwedora jo nale ya mairi 7 munda jo ayo tora gwetwa Islamic Land ito kwenda munda jo intak jo ekegana ile cia nenkanere imaremula bwana lao na ile inge egana cia nenkero raia tumenye raia ri kwa nenkerwe na ne muguru ko banenkerwe kabetere ko nenkare barot kakere ndege eturwe kakia public participation ni ate kumenya munda ju jogairo atea nonto anta ba wa kiusibange baka ibajukure munda lakini yule to kuona tutena map na sabe tutekumenya lea sabe etere guita munda ju ito kwenda kumenya lea sabe dhiro munda ju na miundere kuma kire kaiu egana ibao banenkeri tojo aki rendekire aruga mugundongi ula wentereji atimao waika 50 withi nani jakwithiro winjarani jamba baba migunda bonge nontu ofisandi kwe muda jweto na ala timao jama eka 50 ikinyaju yona problem na ali nene muno ni National Land Commission etireta no gwita muda ne berwe court baite ko kuona indara cha thirikari kethani gwita ngochiao tutethwa tunyatu na thine itwe national ndene Bore mubunge rendikire leo na ulititengo ja wikalia na ilija migunda kuthithio sonkoni na kumenya uma bwa migunda eno inkwenda kuria madam DCC bagwatanirite na county commissioner na security organs betu bonde ba Bore East bete mwanka mundene jo kenda na ndi tumenya uma Bore ku na oni ngwenda kwira antu ba uchunguzi mono EACC no mwanka mo with the speed echunguze Land Adjudication Office ya Meru echunguze Land Registry ya Meru echunguze anto fulani bara tukanekala marito jao
nonto bale dene au itabia thirikari bitie nyangua nonto atukaliti itabia thirikari na bera ya kwao inkwenda uchunguzi buthithio muno na imbugite uchunguzi buthithio dene miunda nene buri muno miunda ya mwingi na kwambiria last week oni ngusisha EACC kenda bachunguza miunda mwingi yonde nonto rojo itokwenda miunda kwa kama chukuru itokwenda miunda kwa kama itokwenda miunda kwa dispensary itokwenda miunda ya kwa recreational facilities itokwenda kwa nyumba za vijana rindi kiria kirikiria ni akathite Rais William Ruto nontu bakunenkanira mwerekera atekari babori banenkirwe title deeds leo title deeds ngiri 10 ikirikira kunenkanirwa kwa makuwe na njokerie President William Ruto nkatho muno nontu bwa kuona ibwega anenkane directive miunda yetu yonde antu banenkirwe titles na nditu jita kunenkanira title akwe title ngiri 10 ichithirie na narea mairi 7 narea kwina the solar energy plant mikakati ile yote ya kwikuthiria kenda na nditu ja antubara baja kunenkara title kenda project ya energy imba kwambiria nchokerie wasiri wa ardhi na miunda kana miunda nonto bagwetikiria twina land registry wetu timao ya bure tumenala Meru town tukenda tumba kuthia mantu yetu twi land registry yetu ya bure kuma muji muneno Nairobi Mbeta Antony rangi wa Kathenya nangina kune ati antu bare baturana mwathe kuma liondo na athui bakuromba tungirio kubaririkana na kuba uteithio mno kaita kanende bakwitha baikulukaira kaita kaumuka uturo barigwa kinya tungiria bao bare bethirite bakithurani ndi baino kumania kagita gakunenkanira uteithio na kubara baingi batikwithira baikinyela wa Nicholas Chabari katwende twi notethi bwetu na butwenda kupendekeza butukuyira kinya kesibu antu baba turana magwathe kuma antere echa liundu gwandi ya nathu igembe north ibebumirite na muthuro bakionanagiria kuria kwanirwa kwao bakiuga kinyagita aria motethio maretagwa kuma kiri thirikari matikinyagira antu baba ena magwathe bwabo batiri kwithirwa bakinyirwa nontu gutiragira kwina mitaratara miega ya ukinyathiria utethio bubukiribo kinya ri wira wa utethio bia kuria kana utethio bukuenwa batu tutumba kuona nontu antu bari mtura wira bongari tantu bonde beya mulimabu akombo kinyangilo ati utukomba etakweza bonge kwa hawa nontu ati twaraba awa tware ya esieta kiongozi kana tongereti disability amirerete kiondwene atugwo yanto aba ugumwambesa getha ingiri akandika muntu orote na mawathe no ati wakando na ati wakuria thina asi atena mbesa cia ugumana batu twaromba na njere nene pio anto ba lemabu bayokuwa lemabu kore anto kinya bange ba witole abate alemabu bakeya ko inyeli anto ba disability sairi tutethi tukona no buriku mantu yare ya kwatuka batuka tusokwa nyuma mantu ya kwatuka nene betu batutona wantu bare ya kwatuka ba ukumanya na manata no genda bandika muntu batu tesekere mwanka tona gutina mana guria na ogwende baetarageri bagukurukira menyamaro emenene mono mantu ni mege kinya bwa botura nontu ba na magwathe mwanya ibakuromba atongeria bawa mona thirikari ni baraithirie abura kubaterie nikenda bathinambe na kuuneka na batura uturo obwega tabara bangi ra muntu rokarire nthi amba ciantu bakuru abambira nabo notethi kinya batu aokira ruare atoambira twendi sabelete akona ura tumba otethuka antu kinya nini thirikari yongwere Kenya yongwa ni tutetheri na mbesa ontu ndembi basini awa antu bakuru kana bara ni aya kinya bara ntiwa kinya batu tutetheria ba disability nyetu awa mbesa ontu ira kwatuka ni kuromera mwana onto yoyu kithi onto bia kora kana kithi onto sukuru onto yeu pampa sisi ongo tutegomba kinyo baurira kama mwana kuretha sinyi kinyangite urite thina no mwanga kwatuka wowe uka amenya kwa amoria uke otinyo yoga watano yari kuthine ku yontheri rake mwanora wheelchair cio ngo itobati kinya ko awa tumesuma kwinge kunyiri awu itegomba nyo tabaikura cia batena mesuma nibe batolima thina yonthe bena twina yo batutetheri na daktari batutetheri batolelerie tubanda tula tungo twera kwe bate asesia unya bombo tethuka kuma ntere cha liundu egebe north betan class Chabari right na nikumira unene tukuthathu yekaira gatanta kirende tuchetu ni beno ntu bakwithira wataneta na batu mwankira tomba kwithira tu kinyana kinya kibara bonde bomba kombithia ndeto chetu nkatho anchone nekarigana
ndinera ndira ku yakalono ana babero ba makwambiria chukuru ba ECD bombete kwedira bagita chukuru na ko maminte mwarimu endenu ampayaro ndambira aumete tukuru atiri makana kamweka tukwanika kweria wekire Ithatu eta amberio kawati awekiro urake kaira kiratu gitikwanira bangangana nyumenda iko 10 Ithatu byoguma kana kaikureikia iroka mwere ivo ya mami atemweta mwarimu mwere ivo ya mami ndu Ithatu byombekira inchembe ala mami ono bwinchembe ndu amuritapa amberia wekira ringi Ithatu bitikwanira mwana baikureikia mwikira after onda gengie 10 iro mwana akwira mwarimu kana mami amwira mami mwira oi Ithatu byombekira inyati byakwa ala ibiao mwira bi ibya mutanochia o mukuruki oni mwaka yomwe byakie mami amwira isasa wani amurita ringi amwira tebya kungwekere amwira bibi mbumire abyo muchie mami ambere imbiekire onto mutanochia atebekira aba muratondaka bambeire wekira ringi na umegira atwaki watikilwe gitikwanira ayakure mwikira amwira ndi ukira baba twane no tibungi amwira mwarimu nterekira soksi ala amwira soksi chieko amwira chirira tu ne biu kebe ibaritere bari bekira soksi acha mania mami kana mwana u akwira nangote geta wakalawa tikumenya Maureen kirimi no kare mwana to madithi ya oro bweru ina ngetwa PHINEAS imana tukitha tuche mana kiaru kiri kimubango yako kimurungo embere